Guys, today we're exploring the abandoned places in Ämari in Estonia. If it's better that I'm gonna talk Estonia because I'm in Estonia. Okay. Ja tulge nüüd. What are you doing, bro? Aga kas sa ei ütle, et seal on mingi muusid, et see on appendage ja et seal on mingi koletis? Shut up. There should be like, I don't know, scary things. Like people been there and they just have gone like. We're going like in the forest, like in that forest there. What you doing? Okay. So, what was that? What is that there? No, I see something. Okay, that was very weird. You shut up. Lähme nüüd, ärge lobisege. Ärge rääkige. Okay, do you want to be quiet or like? Okay. Läks mutile kittuma. Jo, tasa. Jo. What you doing, huh? Now, bros, the helicopter. Sonic! There's Sonic! Helicopter! Sonic! Oh my god! What the hell? Helicopter! Tralala. Italia brain rot guy! Bro has the biggest brain rot. What you looking, huh? Yo, let's follow the Sonic. You come. Lähme runime foresti. Oh shit. No, what you doing? Seda või? Tung. Bro, kes ei teaks? Okei. Kas me läheme edasi või kõrvale? Davai, lähme edasi. Ja lähme vaatame sinna peldiku shelterisse jälle. Yo, there's like the like there's like the bathroom place like where the shit is. Mõtlesin bathroom place. Where the shit is. Kuule, siin on nugesed. Okay, look at these guys. It's the shit. Brother, it smells so bad. You were gonna run, brother. Bro, what happened, guys? Yo, look, there is something. No, let's better not go there. Oh shit, I have low battery. Where the fuck? Okay, let's go like in the forest, like there. We can't get lost. Okay, man. I think we can't. Bro, if you're gonna get lost, that's over. Sonic on seal, me peame Sooniku kinni. No, what the hell? No, mees. No, why they running, huh? Okay, if you're like better to watch, I'm gonna turn the vision like that. Mida sa teed, Remi? Jo, kus see member kadus? Jo, kus ta kadus? What the hell? This is for real Ohio. No, this is for real Ohio, brother. Vanja, kus ma maha? This is for real like Ohio. Wow. Näe, meie friends. Vanja, kas on sinu tee? Normaalne. Joo, ma ei või siia minna. Ja lähme natuke farime. Bro, shitin. See pole isegi appendage. See pole isegi maha jäetud. Joo, I think the perfect place to go. Joo, ma tean täpselt kuhu minna. Come guys. Ma tean täpselt kuhu minna. Mis sisse? Sinna või? Jaa. Okei. Oi, sa oled kriipid. Mida ise ütled? Miks? Mida ise ütled? No miks siin mingi viinapudel on? Joodikud täisi. Miks siin mingi viinapudel on, guys? See on viina. See
leftin selle sinna. Okei, kas me lähme edasi või mida? No, ärme lähe, sest Samuel läheb muidu sinna. See oleks nüüd äge, kui me lähme sinna, siis me saame kaotame iseennast ära. Siis me saame lost ja siis meid ei leia kõik üles ja siis meid... Oh, hell no. Remi, hoia! Teeme seda Saamale, mida me talvel tegime. Mäletad või? Mida? Sul läksid maha ja siis ma nagu tegin niimoodi ja ma nagu tapaksin sind. Ja seda me tegime. Teeme! Okei, lähme lihtsalt, kas me lähme sinna või me lähme sinna? Sinna. Okei. Ja me mängime killi. Saamul tule! Mängime killi! Candies, they so good. Yo, this guy offers me free candy. Should I pick? Nah, this looks too good. Can you take some? Oh shit. Oh shit. I'm feeling so dizzy right now. Oh shit. Okay, you're good. Oh, damn, that candy wasn't that good. Sa isegi ei pane seda TikToki ka YouTube'i. Ma panen selle. Mida? Ma panen selle. Bro, what is that? Bro, why are you hiding? Why are you hiding? Everybody can spot you, bro. What the hell? Bro's the weirdo of them all. Whoa. Oodata. You find. No, that's some good. See kaevuluuk. Võtame ära või? See kaevuluuk. See on sita uhke. Vaatame sinna kaevuluuku. Jaa, proovigi siit seda ära saada. Ma pean kähku tegema. Joo, some gonna. Päike läheb alla. Okei. Sul on raske. Ega sa ei... Keegi tuleb appi või? Okei, I'm gonna. Oota, Remi, pane siia alla. Pane siia alla ja siis proovisid üles tõsta oksaga. Kaeva sealt alt ka ära. Mu sõbral Martinil, mu parima sõbral on ju jäi kaevuluugi vahele näpp kinni. Ja tal sõbra kapp tõstus üles ja seal teised lasid lahti ja tal jäi näpu vahele. No, Remi tikk kukkus otsast. No. Joo, lähme edasi. Ei, me ei saanud selle ära võtma. Ei, lähme lihtsalt. No, this is my candy. No, this is Come here. No, bro, steal my candy. Bro, steal my candy. Bro, steal my candy. You film him, guys. He's the robbery guy. Now, give me my candy. No! Ei, püüdke ta kinni, ta varastas mu kommid ära. Okay, let it just be like that. You guys, should we like check there? Normania What is it? It says weird. Normania blitz. Okay, let's just go. No, bro! Oh. Shut up! Mingi tossa. Mida? Sitä vaikka ei niimoodi. Yeah, I'm gonna, as you know, that's like, that's me. Nägu ei näita. Kas näitasin praegu? Joo, Samuel, kas sa oskad kaameraman olla? Või kes tahab filmida? Ei, sa ei oska. There is somebody, we gotta run, bro. Bro, I'm the slowest. Oota, ma pean lõpetama.